Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away. What's up guys? Tunana kita diri sa Miami Beach. Grabe, for 5 years nga wala mi kaligo og dagat. Finally, nakakita na gid mi og lindot nga dagat nga White Sand Beach diri sa Amerika. Actually, ang Florida is one of the popular beach ni siya around the world kani Miami shoreline. So, you can see tag-as kay mga buildings, nice kay ang beach, nice ang dagat. So, stay tuned kaya mo explore ang Miami Beach. Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Eyes in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum. Down in Kokomo, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go to Kokomo? You can take it fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go, Martinique, that Montserrat mystique. Out to sea, the perfect dark chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact. Way down in Kokomo, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? You can take it fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go. So diri sa Miami Beach guys, dili sa ingon nga maghinilas ta ha. Diri init jud kayo, kay ba man ta itom na tanong wala na tay kaputi ba. Pero kung mustay ka diri guys, wala may mga cottage kay diri. Kailangan jud ka magdao ka ng ngani beach umbrella or kanang tent kani canopy. Kung dili, grabe, heat stroke ka diri sa kainit. So, set up ang tent. Kuman. Natay portable nga. Go, sundi mo. Grabe, the best kay experience dire guys sa Miami gid. Although ang ilang dagat kani kay dili kay clear, ang ilang sand dili kay fine, dili sa white, pero naka diri sa Amerika, only pinaka the best, so dili na ka mag-juicy nga. Another thing po i-consider dire is di ka pwede makainom, di ka pwede mo daog bisan unsa nga butang made of glass, di ka pwede kasugba-sugba. And na, mo na yung mga bawal dire. Pero living the life, nice kayo, no? Guys, perfect na jud unta ni siya, no? Perfect ang weather, perfect ang dagat, pero nadyo'y kuwang guys. Ang lechon manok, Info. belly, liempo, ug puso, ug guso. Mo ginaywa diri.
Nagipanggutom na mi. Chips lang to dire. Chips lang muna. So amo po nabantayan dire guys kay walay na mga nagbaligya dire, walay mga vendors. Di ka pwede ka palit og mga pagkaon so dire sa beach. Pero ang nakanindot kay doon na siya sa supermarket. So gawas to kadiha. So nanay mga coffee shop, supermarket, o uban-uban kasi klase yung mga pagkaunan. Unya, another po yung bantayan mo dire kay na shark. So Florida is known with siya for sharks. Ganiha ang mga tao nang hawas kay na shark sa shoreline. So unsa na sa kanindot pero night time kay na shark yung madagsa dire. So muna yung bantayanan po. Pero yun kaya po kayo. Yes. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes. You look wonderful tonight. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. What's up guys? So naata diri sa pinaka-popular nga street sa Miami, Florida. Gitawag ni diri og Ocean Drive nga street. Grabe popular gani siya sa kanang mga pagkaon. Different kind of kanang cuisine gani from Italian, Middle East, American, Oriental, Asian. Tanang klase sa restaurant na diri. Kaya makitaan po nimo diri ang mga exotic cars, sports cars. Yeah, nightlife. Sikat siya sa nightlife kanina. So, kung wari nog Miami, Florida, namin diri sa Miami Beach. Kaning street, kaning Ocean Drive kaya is a must stop with siya. So, hindi makompleto yung Miami nga trip or Miami Beach siya. Hindi mo gala diri sa Ocean Drive. Labi na sa nightlife. Una ko gingon mo diri guys. Grabe, daghan kay mga kananan good. Ato, yung tao sa pinaka the best nga kananan diri, oh. Busy ka nagkikita tao. Kani diri oh, ganyan. So kung hilig ka of nightlife, this is the place for you. Okay guys, oh, as you can see, oh. Oh. Sure ball jud ko mahal jud ni diri kay kanang mga pangdato ba ya kami dato man mi so na mi diri karon. Kani siya pina-Italy gani ang team niya pina-Italy ba. Sa mga tao. Grabe diri guys oh, nagkaguliyang ng tao diri oh. Hi. What's up guys? So, medyo malas karon kay murag giuwan. Pero Want a sunny stay. pero ingon sila nga basta moari mo og Miami. Recommended gyud daw ang Cuban nga cuisine kay ang kaning Miami kay diverse kani siya in terms of food gani culinary, Middle Eastern, Asian, pero Mexican o Cuban pero ila gyud gi-recommend diri nga pagkaon kay Cuban. So try na to ang Cuban nga cuisine. So nanamisod sa Cuban cuisine. Popular na siya diri nga area niya. Ang tip gyud na guys. Ang tip kay mag-abli jud dapat sa pulo no. First Cuban man.
So, tip ka na ako, first time ninyo sa restaurant na lain na cuisine. Mga tanay, gabi nila yung siya na recommended. Ano mo pag pinamay. Pinamay, pili mo. Kung tanay na automatic mo, recommend sila. Yan, ito tanong, wala mo kung lang mga pagkaon nila. Pero, tigil ninyo kaligtan ng Cuban, ang hinig mong imno nun is ang hate. So, kala na. Yamang Jason di mamuwa. Nangitong bro. No, it's okay. I thought you're Cuban. You're from Argentina, okay? So Argentina speaks different. No, it's Spanish. Oh, it's still Spanish. Spanish. Okay. It's the same language. So how long you been here in Florida? 2 years and a half. How do you like it here? It's good. Excellent. Here you go. The good stuff in there. Okay. This is for you. Haha, nice. My brother-in-law, he lives in Mexico. Oh. Yeah. So he actually the one recommended us to try this out. Mojito. Yeah, it's surely the best. Ooh. And it's good to go. This is yours. Woo. Nice. Thank you so much, ma'am. I really appreciate it. You're welcome. So guys, grabe gihimo sa akong atubangan. Ay nagpakitang gilas ba? So dili to siya Cuban, Argentinian to siya. Atong tilawan mo nila tawag ang mojito ha. First sip. Nya lami ay pamakak. Lami siya mura siya og dili siya margarita po. So alcoholic lang. Pero lami siya Unsa ang alcohol gibutang? Dili siya tequila na surprise ko mura siya rum or something. Hindi ko sure pero lami siya. Garlic bread. Wala ilang recommended guys oh. Fancy oy. Nag-knife ug fork oy. Huh? Pwede na ako mapuyo og ba? So that's a wrap guys. Mo to abo ang experience diri sa Miami, Florida. I hope nga nag-enjoy mo sa mong video. Tangi na mo sunod video sa Myrtle Beach, South Carolina. Beach kaya po na siya. Alright, kita kits.